današnjem videu poklanjam sestri ovaj ovdje romobil. Hoće li joj se svijeti i hoće li biti zadovoljna, možete vidjeti u nastavku ovog videa. Dobrodošli ljudi u moj novi video. U ovom videu poklanjam sestri ovaj ovdje romobil. Prije videa ostavite like, subscribe i share. Bacite subscribe ljudi, 85% vas nije subscribano, tako da bacite subscribe. Također pretplatite se na moj drugi kanal Cokt11, imat ćete link u deskripciji. Tako da ja ne odugovlačim, idem ja vama sad pokazati ovaj romobil i idemo vidjeti njenu reakciju i šta ona kaže na njega. Kao što možete vidjeti, evo ovdje se nalazi taj romobil. Radi se o Kukirin G4. Inače, budem vam objasnio i rekao apsolutno sve detalje o romobilu. Tako da idemo u detalje. Kukirin G4 je opremljen motorom snage 2000 W i maksimalnom izlaznom snagom oko 2400 W. Za udobnost, romobil ima prednje i zadnje opružne amortizere koji pomažu pri vožnji po neranim terenima. Maksimalna brzina je oko 70 km/h. Maksimalna udaljenost ili ga domet od 70 do 75 km po jednom punjenju. Kočenje, prednje i zadnje disk kočnice plus električna kočnica. Romobil tvrdi da ima kočnu udaljenost od 7 do 10 metara. Svjetlosni sistem je također impresivan. Glavno LED svjetlo plus pomoćna svjetla, tražnja kočnica, obrtnice upozorenja. Instrument ploča je touch, digitalna, omogućava biranje moda vožnje, uključivanje svjetla. Kukirin G4 je solidna opcija za one koji žele nešto više, brzinu, snagu i doseg. Ako se odlučite na kupnju, imate link u deskripciji i link u pinovanom komentaru. Ok ljudi, ona se nalazi tamo, tako da idem sad po nju. Idem joj staviti mikrofon na duksu i idem joj pokazati romobil, a ona još uvijek ne zna šta je. Ajde dođu vam. Ona ti nešto pokazati. Tu su motori. Nije tvoj motor. Ajde, otvori garažu. Neš pitat zašto. Šta ja znam zašto da otvaram garažu? Aj samo otvori. Šta se smije? Šta misliš šta je? Pa čudno mi je nešto na sredini. Šta misliš šta je tu ispod toga? A šta misliš? Jel prank? Aha. A ako imaš 3 šanse da pogodiš šta je to, ne idi da tamo. S druge strane. Pa ne mogu, moram imati 360. Ne možeš. Ajde, imaš 3 pokušaja. Prvo si rekla da je prank, nije. Ajde, drugo, pogađaj. Šta bi moglo biti? Bicikl, ne mali. Ne. Treće, inače jedno tamo KTM. Pa ne znam. Ajde, pa ne imaš još jedan znam. pokušaj. Ajde, pa šta misliš? Šta tu može biti? Evo, gle. Kako je, šta tu može biti? Romobil. Romobil? Kakav romobil? Šta ja znam, električni. Pa imaš romobil na noge, imaš romobil. Pa električni. Pa ne znam, otvor paš vidjeti. Mogu sad s druge strane. Pa moraš maknut. Makni prvo skroz. Šta se smiješ? Evo, mašine. Šta se smiješ? Pa ne znam. A to nije na gas. What? Bro, what are you talking about, man? Nego na šta? Pa gle, tu ti je gas. Šta kažeš? Aj, vadi ga van. Što mogu provesti? Čekaj, prvo ga izvadi van. Pa gle, veći je od mene skoro. Pa veći od tebe, da. Aj, sad ga tu iza auta. Šta kažeš? Dobar, ali je visok jako. Ali se može spustiti? A nek šta si ti mislila? Što meni Sad da ti popio? malo pokažem. Imaš 2 ključa. Tu ti ide ključ. Unutra makneš i pališ ga tu. Kad ga upališ, evo vidiš, ima 1 milju. Ima mi svjetlo. Imaš sve. Mogu ovo maknuti? Ne. Imaš svjetlo, imaš tu ovo, imaš žmigavce iza, vidiš tu se pali desni, jaju pali desni. To je lijevi, da, no. Desni. Evo desni. Dobro. E sad, imaš 3 moda vožnje. A mijenjaš ih 2 puta klikneš na ovo. Mod sport, Sport. mod race i mod eco. Ne voziš se ni na race, ni na Sport. sport, voziš se na eco. Truba. Inače moraš paziti, taj romobil je prebrz. A kad si ga? Romobil, pa naći kad si ga.
Romobil ide do 70 na sat, ako se ne varam. Ali pod jednim uvjetom ti ga dajem. Koji? Poklanjam. Da se ne ubiješ njega i da ne voziš brzo. Ja brzo. Gdje ima kaciga obično? A uzmi onu kacigu gore. Inače evo digne, ne mahaj. Samakni paučinu. I šta kažeš ljudima koji budu kupovali ovakve romobile? Pa sad ću vidjeti. Ne, nego bez čega da se ne vozi. A, pa bez kacige ne. Znači ljudi, bez kacige ni slučajno. Aj ti sad meni reci, šta ti kažeš na taj romobil? Pa lijep je, ali jako visok. Lijep. A nek šta si ti mislila kakav treba biti? Pa neće ti kupiti neku krntiju, ovo mora biti. Ako ćete kupiti ovako romobil imate u deskripciji Link. link. Da. I u komentarima logično. I polako. Sad te srondam. Aj sam vozi. I polako vozi. Noga lijeva ili desna ti mora biti iza, gore na ovome, iza. Tako. Polako. Rekli smo polako da će se voziti. Jel se naprijed vidi da skrećem? Ne. I? Dobar je. Sam što je u eku. Šta? Sam što je u eko. Pa mora biti u eko, nećeš se drugčije voziti. Ajde, stavi ga na nogar i reci mi svoje krajnje mišljenje za njega. Pa dobar je. Hvala. Jesi se nada... Gle, žmigavac ti ostao raditi. Ups. Od 1 do 10. Koju bi mu ocjenu dala, koliko ti se sviđa izgled? Od 1 do 10 izgled, koliko ti se sviđa? Aj, kakav ti sviđa izgled? Od 1 do 10. Prvo ćemo reći izgled. Sviđa. Baš mi je lijepo ovo što je naranđasto sve. Naranđasto. I još sivo. Da, i diskovi su isto naranđasti. Da. Znači, izgled, ajde, od 1 do 10, koliko bi mu dala? 9,5. 9,5. Zašto nije 10? Zato što da je pinki bilo bi bolje. Točno sam znao. E sad za kvalitetu i u vožnji, kako ti se osjeća? Od 1 do 10. Pa dobro, pa ono dobar je za voz, nije teško. Je li udoban? Je. I šta bi rekla, evo napravo na kvalitetu svega, evo vidiš ekran, A baš vidiš je dobro, ručke su vidiš isto dobre. gas, ručke, kočnicu, u vožnji. Dobro je. Udoban, a? Je. Da. I ajde, koliko bi dala za udobnost i Za udobnost 10. 10. I sad, da li bi ljudima preporučila ovaj romobil da si kupe ili bi rekla nemojte? Bi, ali nemojte voziti u rejs. Nemojte voziti u rejs je baš jak. To budete vidjeli mene kak vozim u rejs. Ili mene. Nećete nju vidjeti. Tako da, eto, krajnja ocjena romobila je koja? Sve ukupno i izgled sve. Sve 9,5. Moraš reći 10. A. Krajnje 10. 10. I eto nas ljudi, sad sam u eko modu. Idem duplim klikom prebaciti u sport. Idemo se malo provesti. Znači, romobil jako dobar, kvalitetan. Evo vidite, u vožnji, znači nema nikakvih problema, amortizeri brutalno rade. Stvarno je romobil topčina, iskreno. Nisam ga uopće puno vozio, znači imam 1 milju ljudi, znači to vam je 1,5 km. Tako da, stvarno odličan je romobil. Idemo se krenuti. Inače čujete gume. Ima također ovaj mod, Walk mod. Ili ti ga, evo da vidite da se zaključa na neku jačinu. Kao hodanja i brzina hodanja. Inače ja sam zaboravio ekran prebaciti u kilometre. U miljama mi je sve. Tako da jebi ga. Ali dobro. Kočnice brutalne. Evo idemo probati naglo stat. Znači, inače ovaj romobil ima puno bolje kočnice nego onaj prošli. Tako da, to mi se sviđa. Eto, preporučujem svima ovaj romobil. Jer je stvarno dobar. Brutalan iskreno. Nije da je dobar, nego brutalan ono. Mislim da
Za ove novce bolji ne možete kupiti. Ljudi, eto, pokazali smo, poklonio sam joj taj romobil. Rekao sam ti, jedini uvjet da ga imaš je da se ne voziš brzo. Tako da, ako ste uživali u ovom videu, ostavite like, subscribe i share. Imat ćete sve u deskripciji, link za popust naravno i sve i prvi komentar. I ništa ljudi, eto, to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada, pozdrav.